Uvijek kad gledam televiziju, uvijek nešto smiješno dok sam tužan. I dobrodošli u novu epizodu Super Gamesa! Više Super Gamesa! Danas je Agenti 007 i danas igramo GTA 5 plus 4. Tu sam ja, Limun, ne liči mene Limun, navikao sam na ime iz online-a, ipak Perez. Ovdje je Atomic Power, niste ga dugo čuli, pozdravi se Atomic Power. Bok! Julian je do mene, je li tako Julian? Da. Surprise, motherfucker. 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 Yeah.
bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Pozdravljamo vas ljudi, a za ovo ostalo mi ćemo sve to sami učiniti, ne brinite. Auto ćemo eksplodirati, onda će zatim ovaj, onda će zatim cijeli red. Vidimo se do idućeg snimanja. Ćao ljudi i ne znam šta drugo reći, osim doviđenja. Pozdrav! Od svih nas. Vidimo se u sljedećem videu. Au, čovječe!